morning, Idol Bernard. Morning. Ito nga ro din iti PCSO Lotto Resulteo. Manipod iti 9 p.m. draw. Iti Rabi E. Para iti Grand Lotto 655. Winning combinations are number 41, number 34, number 37, number 26, number 30, and number 28. With a jackpot prize of 255 million pesos, 420,159 pesos and 60 centavos. Daksang gasa tawan na nga ba? Para may iti Mega Lotto 645. Winning combinations are 39, 23, 44, 43, 8, and 30 with a jackpot price of 20,377,695,000 pesos. Awan na nga ba? Para may titi PCSO STL. First draw, 531. Second draw, 29-1. And third draw, 12-18. Kadway iti 99.5 IFM Lawag. Siyak na Idol. Shanti Papi Tatak, RMN.